Nyabara mu munyambara ni kushaba karuru, ni kushaba imbabazi, ni kushaba ubuhagizi bwawe, ni kushaba amani gawe, ni kushaba untizi izina ryawe, unshabira karuru ahari bagenzi banje nko kunchikozire etamweje y'imperize ninja kongeraho nebyo bibire bike nja kongeraho kubahereza ninja kongeraho kubaberaho ninja kongeraho kubajwekero mu ishengero ninja kongeraho kuzahamara radio ninja kongeraho kubasa kureba ngo government obuhereza bwahika hansi. Kore media niyo yonka yo kushanga hebirungi nkebyo Sekwati Kore media birankore. Yes, all right, abarufite bari Kore Media TV amazina ni MC Mashweko kana kaburijo program n'ekibozi kuko kumangu ntwa turiyo mu field turiyo kwetiriyo stambra mbicwe kabitari mwana mwe kanderizo batwabatyaha press conference ya Honorable Rita kano kimanya ngo oguntu watwirari MP wambara yona region kuko kukimanya so reka twaze tumakira turamuse aramisa barufite bari Kore Media TV tugumizemo turi kugamba henshonga star bazimana zima twakwakira ikibozi cy'inyuma ikibozi cy'inyuma nakushemererwa Mashweko nabyari izina nirungi munonga kandi abahagizi aba enkunzi abari hamwena nimbara musya nimba sindikiro businge kandi nimba simira ruyare Mashweko ahabwa emirimo yo gukora nyewe nikimpa obusinge no kushemererwa okureba ngo eminyeto ekintu abantu kiba kuba babire nibazanisa hatu bacihiremu omugasho bacihamo mirimo bacihamo kumanyisa abantu hamwe no kwegesa mwena bari yo ko mwena nimba hakaja Honorable turi kugenderaho direct nanya nakuburizeho ekisange cyo kikwire ukozire imyaka 5 yaho wagiye kuza kwika kugira ngo stand profitera karuru iwe nibintu cyo byo kwereka umunyambara ibyo kugetinya we nkanye mu kisange cyanje imyaka 5 ndisire kina neki ebyabire bitaruho umurimbara nyonkanye ndikuza kuko binagiriye turist nkashaka kareta ubahati ebyo ko murimbara icyo kubanza okushaka uriyo miringo mingi mbarara site nimugireba ahayemerire nabamanyisa ngo budget eri kurugutinga abakozi hati final tujubwira kandi icyo kibe kitari kintu cyinshi cyane icya kabiri hariho projects eyebyaro okutera hinshako yebyaro abashija n'abakazi bakabasa kwihamu sente kubihamu guha kafuna nuhate nkaza kureba umuntu batera simu narebo nyoka naremwaho narebo kabankwata narebe ibintu byaremera abo kuba noshangaza banka interest ziryahigo kandi umuntu nanda kasente so nanye naye kamba nabanywani banje ni hamwa akasente ako nabasakuta omurukemu aha miruka 23 usigize emiruka 10 giherize nasigaze ndijo 13 kuko wabashobora munyoni nyebembera site yona ebitabo nshakire ebitabo na munomune byani ukaricuram mu mashomero kebe mu secondary kandi bimwe bikuzo mu primary nambwe no nahinku gambera ewike hwire mbire ninduganya mitanga primary school na ruga kakoba mozere mu primary school amashomero agani kagambara ame school katojo primary school za nyakaje bakaburi bitabo kubasa kuyamba aha bintu kebyo scan okuchebera bakazi munda nka donating scan aha yirwaro eryabisilamu eri nyamtanga okubasa kuhwera mwene omukazi wabo inenda ubone kintu cyo muhimba kandi obwe tuguma tumanyane bitukora tuba twekorera konka nkateka nagira ntimwe n'abachara abo ngabayambara abo kuba umuntu waburije no basa utabasha scan ne muntu warena ubikumi kurugirira ahe kubere so najitaho nagura nempapura ngo bundo umuntu ari kwija bakamuyamba ubusha abasa kumanya umwana kwa yemerero munda naye abayinde kizibu babasa okugira kuba muyamba ekinde kintu kikuru munonga ahabwa program za government zirondwire emirundi mingi numanya abantu abarwenjeru karuganga makatete abo nhabaho bumwe obari kuterwe nyamisho asa abantu akwa kuterwe nyamisho ubundi bakutara ubundi zibarira ebibahinjire
kandi neco n'umurimo gwanje nkamemba wa parliament okubasa kureba ngo narondora compensation zabo ramwe nrenjeru ine no mushinja wafire okubasa kureba umuntu to kumugarra konko wundi ngumwenu no kucurira so government ine program ze so kakora tesente zabo okareba ngo zabasa kora ki zabasa kuija amashomero mbarara mixed primary abo ngira nkabashakira amabati mbarara secondary mwenyo ninkunda ebyo kushoma na muno omuntu wa hansi amashomera gakuzamu okushoma abo kubankarabayo kandi na hati ninkirabayo n'ekintu kikuru ngo omuntu okumuha umugoro wamukwase kikwata icyo kushoma kandi iwe ningira kurota ramanyere n'izina amashoye ko bundi kurota ryindi na interviews kabero takuzikora so okushoma n'ekintu kikuru kandi eco nacyo nyongera amarwaro tutungireyo upgrades za health facilities omusitomu okugaha health center 3 kuza health center 4 omuri Kitagata obanyakaje health center 2 kuza health center 3 irwaro riteye njani murebe bizimbe nibizahigo ubona no mu rwa government kuraga mahagara kugira ngo nogendo shanga ngo mu leta government ba leta irwaronkere batekaho nkonka obwiro bwingi umubwira kizamu wano ashanga umwe mbaze tarumu ninga shobonda kishange mbaze yabiremo abadokito kumujanja barwaro yurtaro so tinkumanya shonge gino gigamba hoki hati ito twine referral hospital twine na health centers hati shonge rimwe bintu bingi munomba ico kubanza hati nka health center cha Rwabuganda ninga nka health center ya Nyakayeju eyine okubasa okujanjaba endwara ezitari zamani munomba urwiro mushija urwiro kirukano urwiro rukoro nonda kucebera pressure hata ko waza yo bakakoze okujanja konka buri yomwe wena nanda ije nkahi ahirwara harfaro hato shanga habo mwijuzo hati ekiba kutera hwecho no kugira ngo obujanja obwo kutandikaho hari abanansi hari ba medical assistant obundi abashaho ne babona obwire na aba doctor babatayira bukabiro konka hatu buri mubono shanga nanda ije nkahi aharfaro enshonga ya kabiri eri kuretera ubundi twagira umwijuzo ekicweka eco kwerinda endwara tukachikwasirije no yerinde otendwara no kunabo mungaro abantu abinje no bazo mutoyo bura kunabo mungaro za kweshanga ushanga warwara enjoka ushanga warwara za arsazi noro kutukwata abantu mungaro nukanga nabandi nabanza bari yakeza kuryabona kunabo masheko niko yagera hato yeshanga ngo haruko kakoko kakutamburira nko mungaro kakurwaza aza arsazi kuteganisa abantu bindi hati wabura kunaba orya niwe kakuzanka omunda ahamuheruka kurwaza so okutangira oburwire okurabera omumutwarize yitu nk'abantu na nemirire okuryaje omuntu waza kugira omuntu ohurire ningo mwana atakurwara wantu takuba wabire n'uryaje utakagizirenda uryaje inenda kandi unawakora kiti ekindi no kweshanga ngo okuhereza abantu binjo buhereza omwe haba mu kucererwa kandi enshonga rukwata habushumankuzi neyitu twena kugirwanza ahubwo kuba wazo mwirwaro babaresere mbaze karara yinca kari kaguruka niba yazahe buri rwaro ne barine management committee haba kugu haba byo butegeki ho abantu ba community hati tukatino bwisho twarengesereza hati ko kutino bwisho owiba buri mugera hakitanduga owiba hamuherusha kora hati kitanduga hoejo ije kwata shonkazi ya warwire akora ki ngono shanga umwe nka empire irwaro yenka bushenyi akirite mbazi yagambira baza kugeta bagiteko mu refaro agipikingamo agiteko mu irwaro rye bushenyi rero ate umubira kija mbaye niwe kipapare kino zakubode mbazi za bushenyi bari watunge mbazi ubwo kandi kayarenze wamuyambara kamuta bushenyi abona ribo turi kugumza amahane nyenda otushobore hatobwa hati oriziyo mu kibina ki because ukuriya NRM so beja bakarura kawire babasa kubana barangera umbejo ni flag hati ukugaruka kwa wizire mu kibina cyo yo wanupu uri wa FDC uri wa PR yo wa izira nanka kibina cyo eco kubanza nyoni manisa abantu bona abinsi yona bari kureba TV munyo tubaransingira na hatu wataringa mwe no kushomo kugumire hata kushomo kwino kukuru kuchama umuntu akakwate kigwira akabanje yayete chichi hata wampa results zanje zinihiraha bomba zitire stamp ukazigito kashanga ninsinga flag be yari ubururu mazima nyono ushabangu ngoro
ngunzokwe abantu banje abanterire akaruru batunyugira mu kitoki omuntu oshitame aha meza nonda kushara muri abe MP wa Mbarara City ekya kabiri nyowe mperizo mu ishengero ndi independent kandi independent uri mu kibina cya NRM tino mu rumogono go mu ishengero rya Uganda gukwata NRM guntakoze nenchi kozona ninziza mahabwenchi mbweno wakoze constitution ya Uganda ikabemibirwa president Museveni bakacandika kandi itekere kusinga yo mu Uganda ni constitution taruhorindi niryo rukuhereza bani pene code zona niziza hansi yazo nirigira ngo wakubota bwino buringaniza ubino bugabe kuronda ho wakwasa kora ukwesimba kandi abanyambara site banshabire ngungarike simuri bazideho narebote ko garike ho narebote ko garike kozurwe na hata nerarga nani ndugo mu rukiko rwanye kundira rwo kurondera president Museveni akaruhu kuna hikayo nagira nte bishaba nyambara site mugera amazina bona bagira ngo nareborita ito turuniwe turuniwe umunyambara nko kwa kigamba ngo ubona abantu bagira ngo baranewe umuntu uguwa hansi uri nayahaye kugira ngo akurondera akaruru ningasho umuntu uguri nana ngo akuhereza akaruru wo mwinire plan ki omukisange cy'icyo no yenda ngo abakushaje cyo base kuba no garukaho atanshonga nkuru muri Mbara wabasite tokutura mutine kasente nashobora programu eyebibina byesente aha muntu waburijo nabo bakutamunanye nkatekamo nangwa na government neteka PDM n'ekintu kikuru munonga tubiyongera umaje okwata ebyemukono ebyemukono hati nyo wahinaberire MP Nyamitanga technical education free scholarships konka abamenyeta bingi barakwenda kubushoma konka tuza kongera kubiteka kora nondo kubijo kushoma wanora kora isho cyo okushoma wanora kwego kutera kamera okorechi okushoma wanonda kwego mishono yo kupaintinga amaju ogishoma wabanonda kwego mishono yo kuteka bimurahama abako hateje niyo mirimo revolution yemirimo izire hate mirimo techi bahameza nguno typing so skilling technology okutekaho enkora kureba ngo eminyete yaza kucenga technology no kwera akore mirimo riyo aheri ihanga ekabikora abo ko hata abantu nabaryoko ari bukedia ubundi jo aryaha muri katenjeto umurimo gweye guriranda ariko rabiro mu bukutu ya computer muryaha niwe nohereza abanyambarara n'abanya-Uganda uriko rabiro mu bukutu yaci ya computer ahabo amenye so ejeshonga ahabwe minyeto no kujongera mamani ukubasa kureba ngo babona icyo kutomunda konka ngo yonko muntu notunda kinotunda skill yawo omushono gwawo bomwoga notunda product yoyine ogire cyo watunda kandi obase kubaho omusite eyambarara bari munonga kandi oguta twine na honorable Rita nane ngushaba turukwendera hagira ko bugambo bubere bushatu wahereza abanyambara abarukureba ahari Nkore Media TV nyabara mu munyambara ni gushaba karuru ni gushaba imbabazi ni gushaba uhagizi wawe ni gushaba amani gawe ni gushaba untizi izina ryawe unshabera karuru ahari bagenzi banje nko kunchikozire etamweje y'imperize ninja kongeraho nebyo bibire bike nja kongeraho kubahereza ninja kongeraho kubaberaho ninja kongeraho kubajwekera mu ishengero ninja kongeraho kuzahamara radio ninja kongeraho kubasa kureba ngo government obuhereza bwahika hansi mwebare munonga amazina na MC Mashweko Nkore Media mugumeho mutakaragaho onerebo igende Nkore Media niyo yonke yo kushanga hebirungi nkebyo Nkore Media Nkore